Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Wat la ka Party Congress bat ka Party National People's Party kilayat syakmat ban penbenay ki kertong ki ban airang ha ki election siteng samoy ka ban salong ha marun kineng constituency henry kat ban kaliang jong ka Hill State People's Democratic Party kala shim ya karay ban amsay kertong satya hagani ka kenti na ka benta ban penyekun hagani ki election. Habaya keren bat ka Batisi TV u chief organizer jong kani ka sengsan perthai uba samlin malngyang uloong baka daw tanray baka party kan amsay kertong kalong namar bakam shimlayo satya ya ukurtong ubabyang. Ini na party HSPP. Habis dia baka election hang te po nong po marun kening. Hadu manta ngimdam di jingmut ban set up kandidat. Namar ka po ban set up kandidat hang te ru dang himyo ki ki babyang kam dan jingmut ban kim dan ru kandidat ban wan sakmat ban kontes namar sa astang sistem siteng ina asnam dunah. Te ki kandidat ru ki ban yakun sitai ka por jong ki ru ka kalek kawan ru kata organisasi jong ki ru ban perlut kita organisasi ka don kam tengah try ka dom don kum kata dan nak liang jong nginam sim hiru ban penjeng kandidat tika konstitusi by election na pemorling ban kersa di IPP ne kersa ni ka ia ka dong parti ngimpat lai dengan parti ngimnot ban sukan ni nak liang jong ngi dan ngimdon kandidat ala ka stu baka nongrim ka biang ngi sepan i si hakmat ka parti bang kersa ni kandidat ala kambiang ngi su i be kum tu ngi i be kitu kitu yen tang kitu bayan ngenon dan bantah dengan election.